Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 25 September 2020. Aneh kedatangan tamu spesial, tamu khusus, Abuya Babe Haji Sidi Salman. Beliau ini orang tua aneh, guru aneh sekaligus. Saat ini beliau silaturahim sambil icip-icip nyobain produk Resto Mini Roblong, yaitu soto Betawi Roblong. Nah ini dia tuh, Bang Haji Salman lagi nyobain tuh. Ini fotonya tuh. Wah, Masya Allah tuh. Gimana Bang Haji? Udah nyobain belum Bang Haji? alhamdulillah wa syukurillah wa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini soto Betawi dari Resto Mini Rawablong. Soto Betawi Rawablong. Jadi ini ajib ya, Masya Allah ajib. Ajib. Dari warnanya udah ajib, apalagi rasanya. Aneh belum baca doa, jadi kudu baca doa dulu. Nah, gitu. Dari warnanya juga berasa ya. Warnanya Masya Allah, ya kan? Kayak di Tanah Abang. Gimana Iya. kalau rasa aslinya gimana Bang Haji? Rasa aslinya kan kudu dicicipin dulu. Iya. Iya. Ini biar kagak penasaran nih Bang Haji ini. Iya. Panas nih, masih panas. Gimana? Masya Allah masih panas. Jadi bagaimana? Kita cicipin? Boleh dicicipin Bang Langsung Haji. ya? Biar penonton, teman-teman, sahabat, guru-guru kita pada tahu. Iya. Dan mudah-mudahan Buat umat Islam, persaudaraan Islam 212 boleh nyicipin soto Betawi Rawablong di Resto Mini Rawablong, dekat Pasar Bunga Rawablong, ya dekat kediaman Babeh juga. amin ya Allah. Amin. Coba Bang Haji, dicoba. Dicoba ya. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Allahu Akbar. Allah. Dagingnya itu Bang Haji. Empuk ya Bang Haji? Masya Allah. Ente motong daging kira-kira full banget nih beratnya. Di gigi padet. Tapi enak dimakan ya. Enak. Anak muda gigit sebentar, anak kita hati-hati. Gigit lubang-lubang semua masuk di lubang ya. Yang pasti ketelan ya Bang Haji ya. Yang jelas ketelan ini. Rasanya ajib dah. Rasanya gimana Bang Oh, Haji? ajib. Kayak di Tanah Abang, soto Betawi Tanah Abang. Masya Allah. Agak kalah nih. Kalau misalnya bintang atau jempol, berapa jempol nih Bang Haji? Jempol. Oh. Jempol Bang Haji. Jempol nih. Tuh. Ajib. Masya Allah. Iya. Jempol apa ya? Batu akik nih. Masya Allah. Ini dia kan. Asal jangan kita belum aja kemari. Bener. Ya, itu dia testimoni Bang Haji. Masya Allah. Haji Sidi Salman atau yang kenal Babe Haji Salman. Buat teman-teman, sahabat, saudara-saudara yang mau nyoba soto Betawi Roblong atau malu-malu bisa datang ke sini, take away atau pesen aja di GoFood. Klik ketik tuh Resto Mini Roblong, soto Betawi Roblong. Insya Allah Haji. Gitu Bang Haji. Oh, Kalau Haji. alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.